strane Greb. Putnički vlak sa Dugog Selo Križevce Koprivnica stoji na trećem peronu petog kolosijeku. Putnički vlak sa Križevce Koprivnica. Ja sam mislio informirano to eksterni, ali... Ja sam ovo našao u bagu. Bilo je neke slabiji. Brzila broj 702 za Karlovac, Ogulin, Rijeku. Stoji na drugom peronu trećeg kolosijeku. Brzila broj 702 za Karlovac, Ogulin, Rijeku. Stoji na drugom peronu trećeg kolosijeku.